Dames en heren, this part I came home and did this for the video. I went to Meerhof today. Yes, what a successful day. I tell you, I'm one of the lucky boys there. I have blanked there before, but very seldom does that happen. But I got home, I'm tired, ek is moeg, maar ek het vir julle 'n lekker video. Welkom by SA Kaap Stories. Let's do this. I hope you enjoy the video. Julle watch nou hierso nie. Hierdie bobbeantjie check my nie. Gaat hy. Okay, so hier het dit nou gebeur. Die eerste enetjie het uitgekom. Dit is nogal 'n mooi. Hy's glad nie te klein nie. Heel lekker hier by Meerhof. Hulle is besig om gras te sny om my so asseblief moenie luister vir dit nie, maar hierso is goed wat swem. Dit lyk soos 'n groot skool van iets. Wie kan vir my sê in die comments, ek het hulle probeer lok met so 'n bietjie pap, maar ek kry nie iemand gelok hierdie kant nie, maar so moeilik, ek kan dit sien, ek hoop julle kan dit sien op kamera. Daar spring hulle daar ook. Maar sy hele skool van een of ander visse, wie weet, hier by Meerhof, Hartbeespoort. Okay julle, hierso is 'n vet karp. Ons het hom nou geweeg, die buurman langs aan. 9, net oor die 9 kg. Ek sal vir julle wys nou wat ek gebruik het. Maar is 'n baie mooi groot vis. Kyk daai propeller wat hy aan hom het. Dis 'n helse ding. Maar ja, so gelukkig kan mens nie meer wees nie. Julle kyk hierso. My tweede 9 vir die dag. Jo, hy is so sterk hierdie ding. Daar's 'n lekker 9 kg nog. So dis die tweede een wat ek nou gevang het. Hierdie een was 9070 en hierdie is net om 'n voorbeeld vir julle te wys. Kyk hoe lyk 'n 2 kg karp teen 'n 9 kg karp. Kyk die stert. Ek gaan hulle net gou so vinnig draai. Ek wil hierdie 9 vinnig terugsit. Kyk die verskil in die sterte. Dis mos nou 'n monster stert en dis 'n babietjie. Maar ja, lekker hier by Meerhof, die grootes kom uit vandag. Dis daai 2 kg. Hierdie 9, beautiful vis. Ek gaan laaste keer vir julle wys. Hy is regtig mooi. Hy is swaar. Ja, kom ons kry hom mooi vir die kamera. Daar's 'n 9 kg. Baie dankie. So nog 'n lekker een hier by Meerhof. Ek weet nie hoe groot is dit nie. Hoe groot dink jy is die ene, Morena? Ja, by die KG. Miskien 2. Wat sal jy sê? Ja, is omtrent 2. Die man wat hierso werk, hy sê hy ken hierdie vis en hierdie vis is omtrent 2 kg. Right guys, what a successful day here at Meerhof. But again, let me show you how beautiful this stand is from Big Fish, the Bankmaster. Oh boy, did I get compliments again today. Fully adjustable, of course, on the legs. You can set it how high you want it. Your buckets is there. I've got mine at the back, the U's, so that I can put my own stuff on it. Then in the front, you've got the option, you've got your V's, and then you've got the nut as well for your alarm. Check how lekker the net lies. It's off the ground, so obviously it dries easier. And then right there at the middle, some extra stroppies. Look here, stroppie. Such a beautiful stand, guys. Bankmaster, Big Fish. Don't delay, they just a phone call away. Okay, it's time for a bait presentation, guys, and this is something that I really love. Oh, I've got to run. I think I've got to run here. But let's do a quick presentation. This is the For Sure range from Uncle Dudley. Casanova, julle ken hy song? Hey Casanova. Oh boy, that's running. I think I've got a bite here. Well, let's quickly carry on. Pinortus, which is a pineapple, absolutely lovely. And then Gif Appeltjie, I love this one. That's pineapple devil's drac, and then pineapple banana, the PB, small bleeding floaties. Julle moet asseblief kry dit in julle bokse, julle gaan vang. Magic baits all the way. Kom ons kyk gou wat gebeur hierso. Hier is iets, hy het gehardloop terwyl ons praat. Hy wil hardloop weer. Kom ons kyk. Ja, daar gaat hy. Laat ek hom vang. Okay, here's another healthy one. I see it's got on the tail
It's difficult to see, but it's got like a goggaitjie or two. I'm not sure what happened there. But this is definitely Magic Baits, the garlic and banana. Absolutely something that works everywhere. Baie mooi vis hierdie.